Mfowethu wabhonka uZanefa ngidike laphana ke bonka ke ukhuzane komfoka kaMpongose ke laphana ke lokhu ngikuthathela phi na ngikuthathela laphana ke ekhasini lakhe inkulumo belokhu ayikhuluma ke ngale album ke kaKhuzane ke ephumile ke laphana ke uqale ke wabhala ke amanye ke amazwi ke laphana ke wabhala kanje ekhasini lakhe ke laphana wathi ke uma ke seniqedile ke ukulalela ke lombhedo ke wenu ke nibolalela la esho ingoma yakhe ke lahambisana kuyona nentokazi ke laphana ke kusho ke uZanefa ngidi ke laphana ke insizwa ke edume ngaso ke istyle ke samanono istyle ke sika Baba uBheki Muzuluthuli ke laphana ke edlala ke lo show iphinde futhi ke yabuya ke laphana ke nenye ke izinkulumo zakhe ke ayibhale kulo futhi ikhasi lakhe ke laphana ke azibiza khona ngoZanefa ngidi ke wabhala ke amazwi futhi ke aqinile ke laphana ke wabhekisa ngqo emsebenzini ke uphumile ke laphana ke okungowendla mlenze emculweni kaMaskandi ke laphana ke uZanefa ngithi ubhale kanjena ke nakhona ke laphana ke ubhale ke nansi ke inkulumo ke laphana ke uthe iphekwe nenyongo wasefaka ama-emoji ke ahlekayo ke laphana ke abantu abaningi ke bakhomentile kakhulu ngalolu daba bembuza ukuthi weZanefa ngithi ubangane na noKhuba ngoba siyakhumbula ukuthi uZanefa ngithi ke ukwadala bhicokama ke isikhathi ngicabanga ukuthi kwaphela unyaka wonke impela ekhasini lakhe ebhizi ke etala bhicokama lesho uthe mase lapho ke wayixolisela ke laphana ke nakho ke sejikela ngapha ke emandaba ke ebhizi ke aqhululana ke noKhuzane ke ngamazwi ke laphana ke uKhuzane ke akakaza amphendula uphinde wabhala ke nansi enye inkulumo ke laphana ke uthe seniyasithatha ke isitulo sami ngoba nihlulwa ingoma sethi we wasebhala ama-emoji kahle kawo laphana ke kusho uZanefa ngithi uthatha ke isitulo ke sakhe ke laphana ke ngoba ke bahlulwa ingoma lamazwi wonke bewaqondise ngqo laphana ke kwi-album ephumile ngoba beveza ngezansi kuma comment ke ukuthi ke imhlulile ke uKhuzane ingoma yena uZanefa ngidi okuyinto ke bafuthilene ke esingayiqoqozeli kakhulu emculweni kaMaskandi kodwa ngoba umculo wehawu bathi ke ibona umtsizwa ke abaduma ngabo mesikhuluma ngomlando kaMaskandi ke mhlawumbe kuyohamba ekhambe uKhuzane amphendula sazi kodwa ke uKhuzane lokho emgaxe ku voicemail unyaka wonke uqala uziyophela sikhuluma ke ngendlamleze emculweni kaMaskandi kanjalo ke noZanefa ngidi thina ke sisiqiniseko esemedia sikuthembisile ukuthi ke siyokuthatha sikubeka sikunike khona ke njengoba ke unjalo yilokho ke esilokhu ke sikwenzele khona sifuna nje uhlale khona la ekhaya ke silokhu sikuthelela nje ngolwazi udu uzolithola olusha futhi